Putuluha ha ke tlo bua le motho a sa putuluha. Ke batla o ipehe hantle positioning ya hore wa tseba ke I'm relieved. Forget about everything at home. Forget everything that you're going through. Now we are in the presence of the Father. He gives the answer. He is the one who shaped the ways. Even though Amen. Hallelujah. 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 Amen. Now you go and live free, alright? Live free, right? Every time I get a Johanna to the but he is civilizo. Moshaka Moekeresia chapter 12, verse 1. Proverbs chapter 20, verse 11. Kikopa emunga yaswada kamona, emunga yaswada kamana. Proverbs chapter 11. Proverbs di Proverbia. Meotso di Proverbia. Ke batla Moekeresia chapter 12 verse 1. Di phone tsa nna di kae? Mamela, ke kopa please. Ha o sheba Bibele. Ntwe ka etsang hore ka nako e nngwe batho ba se ke ba utlwisa Bibele ha o sheba e na le dikhoma, e na le difelo. Now hangata re bana Bibele re na le shapa right through mohlanka modimo e bo fumana re kana go ha re understand le ntse la tete modimo na bona le modimo a commanda teng le ntse la hae kana go e mo go fola go ke command kana go mo ke instruction, but you must be careful when you read the word because na go hlokomele mo khoma ile teng. Take a breath my sister, relax. O relax. Kama tsama ha se mistake kana go mo fumana o le mona o tlotisa modimo. But when I want to feel somewhere, how long much I can how living your don't worry sometimes. When I want to let me tell you something, change don't Kahar, when you're about to passing hand, sometimes the back 50 hands Fumana or Ganaba give Fumana, kill a position in your how you come. Are you with me? Amen. Sometimes when I am at someone's Kamuka into now, Mochia Mocha, Hola Mubio how Sally Mocha. There's a reason why the word of God is to Hola Mubio, why Sally Mocha? What's even warning? Because of Namujimo, what's even worrying? There's a time more everything into Hola to Wonderly now, what you do to her and you open your house. Wonderly now, where you've managed the way we're in that it's all to her. You don't get someone in future. Ask me, only to the thing, but today I guess I'm one of the kids. Why? I was young. Little way you work at it, there is a way that you work at it, and you who for money know the ways you work at it. Now be careful sometimes. Manganga asantana alitenga haruwe today. Wona le mo manganga do to ela teng. Bohlale bo santana le bona ona jwale wona le mo bohlale bo to ela teng. Mata ona le ona wona le mo mata a to ela teng. But it takes people ba ditimo go modimo hore ba be stable forever. Amen. Come on someone, wona le kobo e o tlameleng yo a face, which is Christ. How much that's why you get the people who how there is Christ. How can you figure that out? But you have to but you have not how can you everything is okay? Let me tell you something. Christianity in a little day. Learn how to get alone. How easy what be a teacher fast. Wonderful assignment of the Holy One.
and motho ya assignment o tshwere ke modimo. Motho ya tshwere ha a tshware ke dintho ba bona le ya motshwere. Batho ba bangata ba na le feila testamente ya modimo. Once o ka iphumana o tshwere ke testamente ya modimo, hore wena o be testamente lefatsheng ho matle. Now, re feila re bana ba modimo hoba the Great Testament lefatsheng ha re impact lefatsheng, ha re na value lefatsheng. Batho ba lefatshe ba bona ntse re tshwana le bona because of na pholoso ke re wa bue ke batho ba ne ba le ka hare ba sa kgona go catch up mmuso wa modimo. Many people failed Pholoso, and it's painful because once you can lose up how modimo, ha hona opportunity e ke bonang hore Satane a ka o tlohela, a ka o sia o le miserable a o ntshitse kganyeng ya modimo. Batho ba bangata ba fihlile kganyeng mohleng ka modimo, but at the end of the day ba phela ka the regret. That's why re na le bazalwane ba rotang madi today, ba tsama ba thapaletsa bana ba modimo madi everywhere ha ba fihla. It is because of now ba tlohile mohau Satane o kgona ho utswa bana ba modimo ka mona ho Satane o le fresh, a o ise mo a tla o etsa miserable teng. Ha o ka bona motjha e mong a le enga o bina lena o tseba o utswitswe. Ha o ka bona mme ana le enga o tseba o utswitswe. Ha o ka bona ntate ana le enga o tseba o utswitswe. Ha o ka bona moruti ana le enga o tseba o utswitswe. Ha e kgethe ha e kama. But it takes people who have glory of God by tshwarang the glory ya modimo. How easy ho fihlela shakaina ya modimo. But reducing mona, it is because of now re batla ho bona mogolo ba modimo, because each and every day the more you ntso tika ka teng, the more o bona mogolo ba hae. Ha bo le ka nngwe because of now ha se thaka ya motho. Are you with me? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bana ba modimo, some of the things that ha di etsala letong lena, please re hloka batho ba ikemiseditse ba re modimo ke nna yona. Dintho tse ding ha modimo a di etsa bophelo ba hao o hlaelwa ke dintho tse ding, modimo ha a so ka tshwata ngwana hae. But some of the troubles so kopana le tsona ka nako nngwe le ka mogole sekola ka teng le mme hae, ka nako nngwe fumana hore bana ba bang ba achieve dintho tse beterenyana ho feta wena, e ka re wena o salla morao bikinya. Let me tell you something, God is there to improve your standard in future. Because now sometimes re na lo sheba dintho ka nako re le mona maemong, mara ha re kgone ho bona bokaosane. Mara motho ya bohlale ke a kgona ho ipokaletsa mahomo modimo nako e sa le teng nakong ya motjha. Ho bohloko sometimes ka nako e nngwe fona hore ke lentse ke khonza le batjha ba bana, mara ha se a le successful, I don't understand why nna ke ile ka salamra e ka re modimo ha re favor ka o tshwana. But let me tell you something, assignment ya rona lefatsheng mona ha e no lekana. The glory ya modimo ha e lekane bana ba modimo, e be hantle. And the tseba yo mo sebeletsang ke mang? He is not a man. Ha a lekane le motswadi wa hao, but o supply ka batswadi hore wena o kgone ho representa hlompho. But he is in charge. O hlaka modimo tlise batho ba le batle, a ba ratile, a etsa Adam le Eva hore today the representation ya sebopego sa hae. But modimo ha re sheba each and every day ke dikgapa, each and every day ha re kgone ho representa le modimo, because lefatshe ha le re sheba le bona ntho e le nngwe le bona. Modimo o tlisitse batho ba le tjena ba le clean tjena jwalo ka lelapeng lena. Yaba modimo wa tsa gore it is awesome.
modimo wa kgotso ya ba o tlisa ka ga lefatshe a o kenya ka mona a o kenya ka lefatsheng ya ba modimo ntse o kentse ka mona o ntse le motle la sa o tlisitse lefatsheng modimo a tshepa kgale hae a tshepa le ho rula everything a o fa borena bohle ya ba o ntse o le ka mona modimo a o tlohella wa nna wa hola ka ga ntho le bitswang lefatshe. Now ha o se o hodile o le malantate yona e kgale a o protectile a o kentse ka mona a sinka le wena o sa le leseya a o hodisa a nyelwa le wena ntate yona ke wena yona o mosweu o a kganya ka ra ntho tsena mara along the way mamela Noha ha e tla mo mosadi e tla ka sebopego sa Noha Adama a ntse a le teng. Now Satan ha fika o approach me o a mo thietsa o re modimo hana matla. Let me tell you something, hona le batho ba tla o bolella go pholoso ene